روج باش تماشاوانی هێژا di bernameya Kurdî hîn dibim de em îro jî li pêşberî wana. Belê temaşavanê hêja em ê îro di bernameya Kurdî hîn dibim de li ser bingeha Kurdî bisekinin ve Kurdî zimanekî çawa ye em bêjin bingeha wî ki ye di kîjan komê de ye û rewş û dirûvayê çawa ye em ê îro li ser wê bisekinin. Temaşavanê hêja xwendevanê me jî li hêviya me ne li benda me ne em dixwazin bu ara êdî dest bi dersa xwe bikin. Hevalî hûn jî bi xêr hatin. Çawan hûn baş in. Ser çava hatin. Hevalê me gelek jê nû ne em dixwazin di destpêkê de hevdû bi Kurdî nas bikin û piştre em ê dest bi dersa xwe bikin. Kerim ke dixwe bide naskirin dûre heval bile. Navê min Hesen, paşnavê min Akdağê. Ez jî Semsûrê me. Semsûr. Semsûr navê dî Adıyaman. Navê xwe Tirkiye Adıyaman e. Ez li vira mamostatiya Tirkî dixwînim sala min sîsiyê. Ser çava. Kerim ke. Navêm Dewran, paşnavem Sabûr, Elcibatmanê me. Ew xas. Ser çava kerim. Navê min Rifai, paşnavê min Aydin, ez ji Amedê me, li vira mamostetiya Tirkî dixwin. Tij Amedê, tij Diyarbekirî. Ser çava kerim ke. Navê min Nurullah, ez ji Mêrdînê me, ez mamosteya Tirkî dixwînim vê derê sala min çeraya. Ser çava kerim ke. Navê min Murat, ez Ruhaya me, ez jî mamostetiya İngilîzî dixwînim evre, sala min Paşiye. Lê ser çava. Müsaadenizle Kürtçeyi daha yeni öğreniyorum. Daha konuşmaya zorlanıyorum. Buyurun, buyurun. Kerem ki. Kerem ki. Benim adım Cavlon'dur. Ben Kırgızistanlıyım. İsmini bir daha söyle. Cavlon. Tavun. Cavlon. Cavlon. Serçava. Peki zor mu fehmkir? Beli. Tiş kudre buytago. Nereliydiniz? Kırgızistanlıyım. Kırgızistanlısın. Kürtçe öğrenmeye niyet etmişsiniz inşallah. Evet biz de sana başarılar diliyoruz inşallah. Sana ve diğer arkadaşlara. Kerem Ketiş kabden askirin. Navim Berat, paşnavim Sevincek, ez Ruhayê me, ez dîlokê mamostatiya matematikê dixwînim, sala min a dudiyayê. Serçava, trabî serxwe tixuya nakîj berê yekî, çek navê. Bejna te dirêce xemnîn, çek navê. Serçava hatin, hevalû. Berî niha em li ser zimanê Kurdî li ser gelek mijarên wê sekinî bûn, lê belê ji ber ku belkî qura pêşî bû mezê de em neketme nav hûrgiliya de em dixwazin îro ji vir pêde êdî biçikî li ser hûrgiliyê zimanê Kurdî bisekinin di dersa xwe ya îro de em ê li ser binyada Kurdî bisekinin binyat koken kok yani bingeha zimanê me ji kudrê hatiye zimanekî çawa ye em ê li ser wê bisekinin berî wê em ê di derbarê ziman hemiya de em ê di peyva bêjin bê ziman çawa hatine tasnîf kirin çawa hatine kom kirin em ê li ser wê bisekinin mesela bêjin çi ziman zanan ziman kirine sê kom sê bir belê ji aliyê pêşî em karin bêjin di komin yek binyadî û yek ji aliyê teşeyê ve ji aliyê teşeyê ve em pêşî bêjin ji xwe ji aliyê binyadê ve ji aliyê binyadî ve ziman sê komin belê kîjan ew kom hûn dizanin Hînd Awropa Ural Altay û Hamî Samî belê Hînd Awropa Hamî Samî û Ural Altay belê sê ji aliyê binyadê ve sê komên zimana hene ziman zane ev yani belkî neka kirine çar pênc ama agleba ev her sê kom hatine qebûl kirin Kurdî di kîjan komê de ye Hînd Awropî belê Kurdî di aliyê di koma Hînd Awropî de ye belê Tirkî di Ural Altayê de ye ne Kurdî jî di koma Hînd Awropî de ye ji xeynî Kurdî kîjan ziman hene di vê komê de em karin bêjin Farsî heye İngilîzî heye em bêjin Almanî heye Almanî İngilîzî û Farsî heye belê ev ziman û Kurdî di heman komê de ne ji ber ku ev aqreban ev ziman gelek em bêjin xalê wan hevpar gelek peyvên hevpar hene yani her çar ziman her pênc ziman gelek zimanê dî jî
هەمان پەیوان بکارتینن یعنی هەمی زمانەدا عینی پەیوە لێ بچکێکی هاتیە گوهرتن ئەوژی تشتێکی نۆرمالش بەرک و ji hev دوور کەتنە ji hev دوورمانە و ji berk و ڕەوش و چانداواژی ji hev جودایە ئێدی چاوا دەبێ پەیو li گۆرە جەها تێگوهردن جانەژێت ناو زمانێکی دەژی پەیو تێگوهردن نەولۆ یعنی هەرێمەکێدا بشەکلێکی تێگوتن بە هەرێمەکێ بشەکلێکی دی هەمان پەیوە وەکە چێ مەسەرەن بێژن di کوردیدان بێژن چیان بێژن ستێر ستێر چییە ترکی یڵدز ستێر نا بێژن ستێرک بچووک دکن نا ئەمە ستێر پەیوان ئەم بێژن ڕەسەنە پەیوار ئەسلی ستێرە کو ئەم بچووک دکن ئەن ئک پێوەتکن نا ستێرک مەسە کورک کەچک زار زارۆک نا مالک ئک بچووک دکێ یعنی قەرتافە بچووکردنەیە ستێر دە ئەڵمانی دەبێژین چێت بێژن ستەرن ئەڵمان عینی پەیوێ بشەکلێکی دیت بێژن ئینگلیز بێژین چێت بێژن ستار فارس بێژین چێ ستارە دبێژن ئەف پەیوەک gelek peyvana me dîseyî mînaka bidin mesela Kurdiyan bêjin çi nav em bêjin navê min Nezîr e navê min Ehmed e nav İngilîzî bi Almanî dibêjin çi dibêjin nam bi İngilîzî dibêjin name an jî namê dinivîsin dibêjin name di Farsî de dîsa nam heta ev peyv em karin bêjin ketiye Tirkî de jî mes Tirkî dibêjin çi bê namı diyer yani navê dî namı diğer işte Ahmet Bey. Navevi yedi. Nave di. Peyveke dici. Mesela Kurdiyan bejin ard. Hem karbejin Arabi deji. Ardına ard. Tabi Rabbis semavati vel ardi. De Almani de bejin erde. İngilizce bejin earth. Ne? Earth. Earth. De Farsi de bejin çe. De bejin eradi. Bele. F yani em karin bêjin înşalateke ku ev ziman hemî di heman komê de ne yanî nêzîkê hevin aqrebayê hevin wekî din em karin bêjin pazar kelîme jê em karin bêjin ne belkî hezar ne yani sada bêhtir yani gelek kelîme hene ku weke hevin mesela hîr îngilîzî dibêjin çi yani vir ne aliyê şernex niha hinek milêmeyê Kurda dibêjin hir bê were hir herêm nedî dibêjin çi bê were vir yani vir hir hîr aynî peyve هاتیه گوهرتن اون زن هیک ایگ هیا سول د انگلیزی دجی سولا کردی دجی سولا شو جی هیا اما سول جی هیا غینی وی وکی ما گوتی اف نشان ددن کو اف زمان نزیک هفن ده همان کومیدنه تری مخابند وی عالی ده بچکی ام کرمانچ کی معنی ام نزان مثلا یکی ترکی کو هما ام بیجن 4 سال مکتبه خونده بن زانن کو ترکی کردره ده انجی وازمانه دی لی ام عالم کرده بچکم کی معنی مثلا بكردي زمانك تشاويا لا نزانم يعني حتى بكردي زمان النزمان ويج نزانن تام فينا باش زانبن يعني كردي جيكوما هند أوروبية عن جيكوما هند أوروبا هاتيا ودهمان كوميدا إنجليزي وفارسي وألماني أو جي هنا وكيدن دكوما كردي تيدا أو جي جهفت وقتن مثلا يدي أم بيجن زمان إيراني هنا زمان هندي هنا أو جهفت وقتن جغيني واجي دوی کومیده جای کردی کی جان هنه مثلا ما گو کردی و فارسی بلوجی اوستی بله اف زمانجی دیسا دکوما زمان کردی دنه اوج نزیک افدونه مثلا هنگ وینا غلط کن مثلا زمان ایرانی هنه افنا کت کفنا کوما ایرانیه ده یعنی زمان ایرانی نه فارسی تنیه زمان ایرانی کوما کفرها کردیجی دنا وی کومیده یعنی نهاج برکو ایرانی رد بیجن جه کن هزانن بیجن ایران زمان و فارسیه جانا کد بیجن زمان ایرانی بیجن قی اوجی زمانی کی عیده فارسیه کوما کبن فارسی ده نه وینا امزانه بن بله حتی ویدری تشتکی هون خوازن بپرسن هیا چیکو فهم نکری؟ نه او باش فهم کرد. بله. افنا ما گوش علی کی جان علی و جعلی بنیاده و ایدی عمل جعلی تشیع وجی لسر کردی نکی بسکنن. بله. جوکی دین جعلی تشیع درو و جعلی
teşeyi ve مامۆستایەکانم پرسکی بکەوت saniyeki Caliye teşeyi ve Kurdi zamaneki tavangbara. Beri. Keremke. تەشەی چی بوو؟ Teşe bir Türkiye bejin durum, şekil. Vi şekil yani fehim bakın. Şekil yani çava yani nej aliye yani çava bejin zaman zan ve najit kine sekom. Mesela bejin çe de bejin yeku tavangbar yani yeku da tavun. Türkiye bejin bükümlü. Yeku de bejin yekkite yani tek heceli. Tek heceli. Teri vaka Çini zamanı Çini hami yekkitene. Yek hece. Tek hece yeke. وەکی دی زمانێ بە قەرتاف هەنا قەرتافی هەنا وەکە ترکی ئیدی زمانن ژێ سەری قەرتافین هەنێک جێژ داوی ینی پاشکرن هەنێک جێژی پێشکردن کوردی دە ئەنبێژن زمانێکی تەوانگبارە لێت هەمان دەمێدا چ هەیە قەرتافژی هەنا هەم پێش هەم لە پاش قەرتافاژی دێ هەم پاشگر هەمژی پێشگرە زمانی کوردی لێ بەلێ وەکەمە گوتی تەوانگبار زمانی کوردیدا زێدە هەیە تەوانگ تەوانگ چێ مەگۆل من هەم بەحسێ کرد مەگۆ ترکی دبێژین چێ بکملو ئەم بنویسن قەلەمامە بەست نویسێ باوەڕکێ ئەم بنویسن تەوانگبار bükümlü. Belê, me got Kurdî zimanekî tawang ber. Tawang çi ye? Em ê biçîk ser wê bisekinin. Belê, ez ê biçime serê bên. Çi mana vê? Tirkiyen bêjin dama çıkacağım. Vê derê çi heye? Ban heye. Ban Tirkî çi ye? Dam. Dam. Yani serxanî. Li herê min jî bêje dişme serxanî. Ban bikar nayînin. Li vê derê peyva ban çawa bûye? Tawa heye. Yani bükümlü bûye. Peyva ban hatiye tawandin. Belê, zimanê Kurdî zimanekî wiha ye. Yani koka wê tê guhertin. Bingeha wê tê guhertin. Hûn zanin Tirkî de ew guhertin çê nabin. Tirkî de bê koka peyvê çi be? Ew bi şeklê xwe dimîne tenê qertaf têne dawî. Qertaf nayîne pêş jî Tirkî de. Heka çend qertaf hebe jî ew jî nê Tirkî ne ji derve ketine Tirkî de zimanê dî. Tirkî zimanekî em bêjin bi qertafiye qertafiyê paşgirt dewamî qertaf têne paşî. Lêt Kurdî de hem têne paş hem têne pêş hem jî weke me got di nava kokê de nava peyvê de guhertin çê dibin. Hinek peyv têne tewandin. Ez mînek kedî bidim. Mesela bêjin çi? Ji ser darê were xwar. Belê, li vê derê jî yani dar peyva darê hatiye tawandin. Me yani ji ber ku em bêjin me ev îşaret kiriye em vê nedidine pêş ev hatiye tawandin. Yani em bêjin çi mesela ji leylê re bêje. Yani em nabêjin ji leylayê re em bêjin ji leylê re. Em dawiya wê em ditewênin. Li vê derê dar me got hatiye tawandin. Yeke dî mesela em bêjin çi em ê herin mala ke Osman. Belê. Mala Osman. Osman kiye? Eslê xwe Osman e ne? Osman e lê ji ber ku em vê derê em wîna eşkere bikin ji ber ku Osman çima hatiye tawandin? Ji ber ku yekî em nas dikin, yekî ku her kes nas dike ne? Mesela bêjin çi? Em bêjin mala Osman ne Osmanekî vir devê de yê ku ez jî zanim tu jî dizanî. Yani İngilîzî de çi heye? Ji delawê d heye. Ne? Yani d. D yekî eşkere be yekî her kes zanibe wêna d kartînin. Kurdî de jî vî rengî hatiye tawandin. Belê. Heta vê derê çêkî we fêm nekirî heye? Belê. Weke me ji were gotî Kurdî vî şeklî tê tawandin. Wekî din lêker çikî rewşa lêker e tevlî hevtir e. Duwê de jî çawa tawang çedibe mînak duwê bidin. Mesela bêjin çi? Me got xwarin. Xwarin çi ye? Tirkiyen bêjin yemek. Xwarin yemek. Belê. Em çawa mesela vêna
ئەمێ پەیڤەکە دی ئەمێ ژێ دەربخن مەسە چاوا دەبی ببینن مەسەن بێژین چێ بخوا بخوا چییە؟ یە بێژە بنویسن بخوا یە بنێرن چاوا هاتە گوهرتن لەوێ دەرێت تەنێ ئەمکارم بێژن خە وێ وەکە خۆمان وەکیدن ئەو تشێدی هەمی هاتنە گوهرتن چاوا بوو ئەف شخۆرابوون نه ئەمکارم بێژن بەلکی ئەڤنایار مەستەرێ بوو ئەو ڕابوو و ڕێژی ڕابوو و ب هاتە سەرێوێ و ئەف ئاژی وی شکلی بوو ئێ چاوا بوو بوو بخوا یعنی یە مەسە ترکیبانە چاوابانە بێژن یە پەیڤەکە تەنەیە وەکی دین ئەم ترکی چاوات بێژن یەمەک نا گومە گوتمانەوێ ترکی بێژن یعنی بخوا تێ مەک ڕاکردبانە تەنێ ببانە یە نا لەوێ دێتە مەک ڕاکرد تەنە سەرێخوا بوو پەیڤەکە دی یە دی تێنە سەروێ دبێ پەیڤەکە دی یەدی یەمیش یەسە نا چێکی دی هێسانترە لێت کوردیدا هەنێکی دی زەحمەتترە نا پەیڤەکە دی مەگۆچێ کرین کرین چییە؟ سەتن almak kirîn satın almak belê yani almak tişe gidiyor satın almak tişe ne mesela mistan mıgırt miraç diye de almak le kutego kirîn bi paraya ne belaş kirîn belê kirîn ama mesela beşin bikira yani al satın al hem çavadikin em veradikin em b têne serêwê bi kir û em ê têne dawyawê bu çi bikire dîsa çawa bû peyv hate guhertin weke hûn zan di erebî de jî peyv têne tewandin weke me goçe di erebî em karin bêjin her tiştê wê li gor qaydeyekê piçikî kurdî ji wê ne cudatir e mesela erebî de aglebe lêker sê tîpin mesela KTB heye ev koka peyvekê ye bi sê çar şekla bi nehdeh şekla canecê peyva çêk dikin weket bêjin çi işte kitap dibêjin katîb dibêjin mektûb dibêjin mekteb dibêjin işte küteba ev ne hemî çi ne ji koka KTB ji wê naçîk dibin di kurdî de jî mesela bêjin K û R koka li vê derê bikira min kirî dikire ez ê bikirim di hemî cihada kê re heye lêbelê ew dora wê peyvê dora wê têne guhertin mesela peyveke dîjî em bibêjin frotin çi ye satın almak satmak tamam galet me got satmak û satın almak ne aynı satmak tididê satın almak didistîne ne belê me goçe frotin em ê çawa bêjin em ê bêjin sat bi Tirkiye em bêjin bifroşe mesela çawa çêbû bifroşe peyveke gelekî cuda derkete meydanê na yekî ku ez bêjim kurdî nizanibê belkî fêm neke ku ev peyv û ev peyv di heman kokin aynî kokin ne çikû peyv zêde hate guhertin mesela çawa çêbû em bêjin bi hate serê wê pêşî tin rabû serxwe ew çû ji derve wekî din şe hate vê dirê bi rastî belkî ev nacî firoştin bû lê şe ketiye ne firoştin bifroşe yani weke ku bê ev nacî weke vanayê diye lê tenê li vê dirê şe ketiye berî ku em bêjin werê tewandin ne em firoştin eslê xwe lê em hingî hatiye gotin weke hûn zanin ziman ya hêsan tercih dike yani insan dixwazin çawa biaxivin çi qasî xwe rehet xwe hêsanî bidine îfade kirin wê bikartînê ya zehmet davê jê ne ji ber vê yekê ziman tê guhertin belê firotin me got ez dixwazim heta vê derê carekê dersê bi kurdî tekrar bikim bê me îro çi fêm kir û em ê îro dersa xwe bigirin belê me got çi me got kurdî ji aliyê binyadî ve di koma Hind Ewropî de ye belê me got çi me got sê komê mezin hene zimana Hind Ewropî û Hamî Samî û Ural Altay Kurdî di koma Hind Ewropî de ye ji ber vê yekê gelek em bêjin xal û peyvên hevpar
بوا زمانه همان کوکی ده بوان زمانه راه وک کیجانی وک مگو انگلیزی و آلمانی و فرانسی و فارسی نام فرانسی نگود و فارسی ابنا کوکاوا يعني جبركو همان کوکی ده همان کومیدنه گلک پیوین هف پار گلک خالن هف پار هنا نه مثلا ام بیجن دیسا نيريتي وميتي افجي تايبتيه ك زمان هيا تايبتيه ك دهما دميدا د كردي دجي هيا د انجليزي ده قسما هيا د عربي ده هيا لبلي د تركي ده مثلا اف تايبت نينا وكيدن ماغود كوما كردي ده ماغود چهنا زماني ي ايراني ده بيجن فارسي هيا وكردي اف هر دجي زماني ايرانينا يعني او نزيكتري هفدونا يعني انجليزي وكردي زيادتر كردي فارسي نزيك هفدونا وكيدي ماغوز كردي زمانك طوانغباره يعني جانا انسان د percent به كردي زمانك çavaya te yeki Türkçe Kürtçe eklemeli bir dil midir işte anji çekimli bir dil midir anji tek heceli bir dil midir وقتی بيجن چه ان بيجن كردي زمانك طوانغباره ل دهمان دميدا قرتافيج يعني هم پاشگیر هم پیشگیره هم پیفتene پیشی قرتاف ek yani hem tene paşya پیوی وکی دی مچ فهم کر ما چند میناک دان جتواندنا ام بیجن پیوان و به وی شکلی ما ایرو درسا خلاص کر د درسا ورده امل سر چه بسکنن امل سر زراوه کردی بسکنن زراوه چنه زراوه لهجه بله وكما قلتي لهجه كردي هنا يعني چاوا لهجه تركي يا عربي يا فارسي يا زمان دي هنا دو كردي دجي هناك زرافا هنا امي درس البيشيما دجي امي السر وزرافا كردي بسكنن بكردي چه زرافا هنا روشاواتشيا تايبتين وان چنا تشكيون بپرسن هيا جبوي في درسين بله درس قديم هفدو ان شاء الله تماشاوان هيجا ایرو د کردی هند بمدا ام گهانه داویا درس اخوا ام گهانه داویا برنامه اخوا د وی درس ده ام جعالی بنیادی و ام لسر زمان کردی سکنین حتى درس کدی ان شاء الله امل لسر زرابای کردی بسکنین حتى